Денеска вратите во општина Врапчиште беа затворени. Вработените кои утрово пристигнаа на своите работни места немаа никаква информација што се случува. Некој од нив преку телефон изјавија дека вратите ги затворил поранешниот градоначалник на општината Исен Шабани. Тој вели дека неговиот мандат завршил вчера и дека повеќе нема причина да остане во општината. Moa tie me tatën në torë kam mbaruar mandati, sot jemi në tatën 10. Dhe këtë do të pjesni qeverinë apo të dërguarit të besueshëm i qeverisë. Kjo nga sot do të ishte më të tjerë. Dhe sigurisht policia është e tjetër. E qeverisë dhe të besueshëm të qeverisë pse dera është mbyllur. Mandati im tjetër mbaruar, sot unë jam tjetari i lirë. Тој нема намера да ги отвори вратите на општината, а на прашањето дали ќе ги предаде клучевите на лицето назначено од владата, изјави дека клучевите ги има премиерот и дека тој треба да ги предаде. Шабани исто така и се заблагодари на владата и рече дека е подготвен да соработува со неа на секој може начин. Почешкој криминистри, ајде да ќе ечеш. Аjo ngel ne, këtë do të di se kryeministri. Se unë nuk dorëzoj mandat. Po ti kisha humbur zgjedhjet të fitoj dikush, unë jam ai i cili do ta pres në zyrën time dhe sipas normës demokratike dhe ligjit, unë do t'ja dorëzoja mandat. Por në këtë situatë, në këto turbulenca, në këto lojra të fllihura, falni shprehje, që mundohet të bëjnë ortakët, vlen dhe pëmërodhën, mirë të menduar dhe të orkestruar, do të përballim këtu jemi, në çdo formë. Инаку во општина Врапчиште првиот круг од локалните избори пропадна поради недостиг на потребниот цензус. Изборите се очекува да се одржат за 60 дена, а во меѓувреме општината треба да ја раководи лице назначено од премиерот што се очекува да се случи во текот на следната недела.